Hello everyone, Cardom and welcome back to my another new vlogs. So pini vlogs anal teman jo occupipen si pangcheng pon lo. Pane nini bang da occupon bo man tini aban nili thaidun klek lo la pen la puni tumbang ta ok upon la kelang ok di ingthan de pin masiki upon jo la pen ako ihina thubang ke ok kang thupon phak ok voka ok la jo la pahai lo he mane bihu ra program dia program bangke amat nili video nal thanai pi apor chelong de lo la sinon si akonal tumhan video bana chi share pon tule hedi akela bangke bandha kobi angsik ki upedi nempo pen tum sai sai no ke chumi piglumeti di so la jo akela bangke an hedi an lo anke puke kobi pi hansi ke selam pon ma na t-shirt panik po la bangke vo ok pen alu salgum lan hedi akela ke phak ok with akhuni mane akhuni ben sigitun pon hedi la phak ok bangke anke akola dak bang dolang la ke la wo phe woka ok phe jola hedi harson han so pen nempo pen su tum pon le hedi anke akola dak dolang la bangke woka ok hedi dry lo dry pusu ka jang thu do koklo jo mane woka ok jang thu do thek o mati di la pen video bang nali tuhan non pi thek rong le hedi video bang ke nili bihu hutse ke salam amaha sot la party ke jodo hedi masila soposenal than share pon iglo anke la bangke bi ok hedi marinate ka kori ta kitchen pen marinate kori et loplong te mo phet kitun hot hedi ekdom kitun joy chat po piale he la pen non nineng bangke la ke gift packing lock Osomar to maphan hedi ke la ni hanang langoy mane Osomar to man hedi la game pathu po anke papa thu po hedi la tumhan ko mama sike hai ma la gift pi po piale di so kapre ka game do ojo mane la han ani tun se khedi la Osomar to borare po mati di ama sikalte phone la ngare po ama se la hai game ke pathu long se di la tumhan apor pachi pi po piale yo la se la disposal glass theklong lo ekdom lahai lo balloons lahai pen se game pathu ilo jo nal tum ta la itha
lasino no mangke game kapathu ta tang thai lo han an game ta tang thai lo no mangke an segi jo pon thu pop lo jo apor ta do lo lase kadok abi phanta churu lo nali tum ke chemen ki judan video nalang don ikpon so pini ke daksem tompo kardom